sana mane me koso kwa pamo mo bi beka se na matena ha producer mane na so sa na matena ha sa be 10 years ni aha na me mbatena to aduane didie no cray sebe ye ka bibia ebeboa wankasa o nya bibia ebeboa me na mana die nchameta because me problem cry so me crampo no sebe o crowd de no crampo de wo de na wo se eso no crampo de so a what you say wo de na so me hu baby kono me hu baby kono wo hu awu tiri enti wo de kan krese baby so ho na waterlock area na so kota asase nto waterlock we say no timemfo na no mosisi dan aban na gota na yesa o senso kese to as ankofo na beba be ka tro man say aban ye bro aban be ye free o nso amini o say na so kota asase no open be area agba wo Ghana han man kas be area agba na yetene o nso to age ukọ wa because I want to show you in Frankofo. So I apa esro ana shy hills a bonimu so ejuju July na etu kotena ne ndwe ne kotena saa wo ye kotena ho no ma na fide ne enwu se so ne tia ne aba because baby wo one ma ya so odinti onze mu petem he ya weja hanom ye be mark nkofo bebre bi sa se bebre na akọ so makotu eska me da se wo ho so mo je ye ende so makotu ye na ese it is allergy asem na ye kan so mo kotu ya na mo je ya te ho asem biem ye ti ho asem biem thank you baso enti no enti ye enti ho asem biem no wo your mind bapa me your mind bapa nana wo your mind bapa me your mind bapa se bia wo de ho nka bra bo achi your mind bapa me your mind bapa Debbie because I say ye call ye na o say ye hu say baby e wo no sa ba susuan pass abai na ma esika se nkotena baby a wo titiri ukro baby a o sabe on ha hu yo metina he baby a metina aban say na ma na free na kotena traza ko e rere nyankopon kam nye so say me free radio yusu sisi a me bedru for mo na me gina traza ko me ba na me kra madakda so air condition age 5 star be crazy sisi menim ni ade what I say but we should do things that will benefit us in future. Okay. Yeah, penny for 20 years to come, they will all die and leave us. Because Sebe, and yes, you say no move free, but Omwini, ebi nam 70, ebi nam 80. On now one go do 200. No. What I say? On now one go do 200. But so who say, oh no, etimia is saying now also swear. Wow, we are kolana obane. So must Ghana and cranny and pay juma. I am pa. Ghana and cram pay juma. A juma see a peso yenya. Bravo, Thomas Ghana mebuni and pay juma. You quite juma some fire so I must see a moon fire. Media man so woman some this or the Watikwa performance. Media Nina no, maybe a moment I make a say or advantage and a disadvantage. Imebunu a bim pay juma, a bifu pay juma. Yeah. A bad juma dia far. Ebi mania break papa samu pe adwuma na omunya enti no bi wo krampo a wonya adwuma bio esanse oye be ma nti ye mfa no efje be ma de one be ma ndama ne nyie na oye oba na so ko adwuma die no so oba se ne nada ansa na ya fa ba no o se enti adwuma na obi wo so on pe adwuma obi wo on pe adwuma ohunu se adwuma yi de ye din na bible krampo se oba ma de atwa se woni mu fifiri ansa na wa ye den ansa na wodidi na so oba ma bi timi hunu se adwuma we ye din enti onkoye na won scamming na or scamming na or faculty kwan bi fa den apesika nti mebudu won bi wo no ma na obon behwe posters na we yewu 25 31 na wewu say ye ko challenge ye de ho ye ko okay mass ma mi se bini abai mati ade nti a o ko adwuma ma je se omo se omo no wa dance ro ma fo adwuma omo no wada adwuma mpan fo e depend adwuma bensa o su make adwuma ni wa dance awakoye Pepe ni so man ye shumeka o esa obi say me question person o kire mu kire me na no for say ese wo adwuma die na ogusha o ye wo ye twa on si ni pima me bacho mi tie odo me hu shumeka nso a atenya oba ana obi ko ye fitting fit adwuma na minimum ba bi o yi enu ye ni na dance we ama na ya na enu de fit adwuma de o kan sa na me fa ne se o pese o da me kan general o mami o kan adwuma ko o se ye ka adwuma bi be o mu grade ti se adwuma bi wo ya yembu
ejuma bi te se fit ejuma no shumi ka ejuma I thought that na esi for mo na say enfa no de beko ubu omo ana I see teacher ni doctor ni impemp no your friend is saying mechanic alacha no o mechanic no sure o de ka bibi fa me patron mi ni na ta me obi a even teaching work crampo no before so be fa no before so obi be boa obi like utumi say obi omo person dey boa obi no cray but before say on be boa no this one another and they say me na ba mo also yeah dey ba ne ba sa me we are some be so different thing meba obi say many Ghanaian youth love eko yeah o de we are na you read the comment won you can say wo pay your friend is saying passport e dey tu kwan genuinely it take be 1 month okay e be 2 months okay so open in temu a na open in tempa utimi ko na wanya ne saada na bisa hu so mo ho no me ebusuafo ana me bu be na me de besi wa asem no so mo nya ebusuafo me da so ho mo nya ebusuafo enti no sabi uko adwuma na wo be sha atale esi wo na ase ayo ho mo bro ni ba akọ adwuma se awurade mesra we bu kotodwa pacho no uko makeup echen a epi e wo fie afa what adwuma wura no na obeba na adwuma wura no ne kese na tisa bra gbache onye was Jesus Christ wallahi talai no atati no atati kabrofo adigaba no atati no kabrofo na kumem all for okro before the obeya ne say you take my card and call me later and then and because of makeup no one of any man no onye makeup I'm not saying that but when we are about to go for work we should know how I call for work no. Body language kasa bebro. Ebia min uni abrant na. O mi na abrant. Body language kasa bebro. Obi ba ha na opese oni ne nye bibia wo ye be ma wo ubehu. Although na ebi mu ne ebi mu da before they give them the work yeah. But bebro now so ye mba na na de ho hwehwe omo. Because ohun ni say me dem ho hwehwe me boss and as me manager. We to me wo mo maka no so me mbu o mo metama mpe na me be adwuma what you say okay me mbu o metama me pe na me be adwuma enti ye fa ne say we ye adwuma mu panyini like we ye na be ma ba mama no crazy na me ma ba bravo achi aba MC aba me ma me afia trust nega na kan say ono otimi tu esika ma be ma ba ni ho adwuma eh Owen. Me ma me afia. Si ade ato ne nti no o ne papa kakra. Say ne papa. Afia me o minim say afia de. E ka me say brabo achi agbo wa me message say onya bi aja. O pacho. O sign. Me pacho men sign. So say obi say o me de number be tuja. O se o pe be ma kama kra. Da do so mpesiri. Srim. O se sisi munya den. Slim fo sisi munya den kra. O se sisi munya den. Opposite. No cra. Enti ya fa ne say bi a we adwuma mi wie o. We adwuma see you. Be a radio everything now here memma na e ba no. Oh, na say me wie wan say me wie. Na se mo se oba nua ben be ma nua ben ene bla boate asem na o ye ka no o ko se mi mbumbo mba nko ana ma ye oba wa kwa mi se mba ma mi ntem da bi se mba abe ko go pa de nke mbo ba anye kwa na mpo mbo ba na sansan ne ti hwe enti o ya mami ye si o na bra na hwe se menwe wa enti adwuma mpemfo a mo fa ye ka ne se nkiti sa na ye de ba bia ye ti enti we so atani aba se ma no mo ye list everybody list bloggers ni pa ma cho mo baby enti mesro bloggers ni pa ma cho uni adwuma ye na se o ye be ma na o pe adwuma ya na o de uji osisi ni mu atin ohun ofete se me o gbosita o sun te se me ye memo am dim te se me bo mo de na mi ni abai DM no o de me de number be to dwa the company no na DM na ja no so mo do so say say be na hwehwem na you di hwehwem because you adwuma bi wo ha director no bi o munyina si no cray we di oba na pe be ma no
Okay. Aban ne pebe. Bra what you asem ka. Eno de man timi pebe. Okay. Enti misrɛ yekrom no ball ani queen. Yes. Yemfa agron to nche. Yemfa agron to nche. Titino yen mu bi enyin kakra na yatena nkurase kakra na ya wotanka sisi e wo hɔ ana. Saman. And they will say crap pro wa motru mu afu. I don't know. I know they will move to move from me wa motru. Omu twa ni nyina ne kan. Tankas. Omu twa ni nyina. Omu hwe. I got no we aduano no. Me say omu hwe hon so. Omu behwe. Omu hwe hon. Omu nya behwe. Because mom meme ya mu twitwo to fist obehwe obi aya asepa ne enfuturo bi egu ho no. Ebinom. Ebinom ba de on kan na ebia o kan so amede. Ebinom. Uhwe enfuturo bi pa egu ho no mo pa. Me sure say di grader de di tu kwa so. Edne. But ye can di agro ye come ye sefim. Ye can di agro ye come ye sefim but sebi ye hear more bola containers oh baby no cry na fe so say identi a ye fa assemblyman ne ade no ye form so member boa empeso no so nyetimemfo ni na empeso even ye ton ade wo kwan bojobojo kra ye wo chairman kra sa won vice chairman na bibi tu obi na ade tu obi eni a omo call rounds edidi 10 to the 2020 Ghana sankofo ni na ma ye ntwen sebe on my Nigeria sebe ye di on my Nigeria to Ghana ho a metimi aka so on my Nigeria wo nenim chen Ghana okay the enter me sure say me free anu ka me nwan mo titole on bebo me batime ka meka on my Nigeria ni odo na de no de be mo na be check kakra mo but obete so ama pa obekọ ne chen oh make you come I go do you fine I go do this I go do that I go do this I go do that obe mo in a nice way but Ghana ni ye ni na same kona ngo ka na China de enye papa ya be shoot 3 times 3 what you say ye kika woni e kika madam pan what you say e kika woni e kika madam pan mama ye hwe chairman fo no mo wo kwan ho ne ade na nyeni na e jai ma aban o nyeni na e jai ma aban what you say na me council na me kama aban baby me san country aban kakra kwa benya baby papa bi so betimi aye kwan no mp na wo ni say papa no we scap on mp ni so nja yo ba baye e kwan no so nya me mbo mate sa asem o so be ye kwan na free ni hono ma de be si main road ni mu mp ni so ba baye be ye 2 years ni mp ni so nkotake o sa e kwan no mate sa asem no enti Nigeria bebre na omo wo scan ade no ya see egu state edebe road kafra edebe say edebe but oman mu hanom no adi so mo wa ba mu pe no omo do omo dim tata kwashi run about Dubai owo ni baby akofa be to circle just say abai ni mum no mbra mani afa di no to abai said the make nana wuti obasi ni dinka what you say enti se bi omo wo sika ni ade no so omo pe so omo nya kwan ni bi na mboa mma ho kwan boa nka mma ho kwan sa what you say bi na sisi abai say 11 enti se nko matemamfo ni bi di omo mboa first uko school na yesi PTA meeting anya ni na sabi mame fo no ba no mo ba be ye mo ba betnat ka so mame fo ni bi timi kra be boa ma ne mba no do school mu hono mbe ba na papa fo ni bi boa ma mo siesie school hono mo do ni ade ne kan na mpa sisi a wa himfa biem yesi computer world do so yesi enkofa tita mamre ni ndi kontomre ni ade na ye ndi rubber oh me ka sam na wasre aba ni sa fire baby edu na beti akom no se nkofon so comment kama ye wi kan ni na amam ye beka ni nyina mo na de me ke me boa Matias ye pa sebe wo ye chairman waja to hu so kete se wo ye chairman bo so musu bi o mo ti kwan wa be mark ni red am titikiti mo jiji o muska enti bola na egu woni ti we hu ye ni efra wo twen ya ma ban sebe mo timemu hono no your friend is saying omo twi tricycle omo twemu a na mo agigi 2 cedis de on twa no pa mo ni free honom mo siesie honom kama o gidi sa ba betumu aba mo se mo gi sika o so mo mbo aman no mo aman ko fita ban betumu what I say yes swe baby o mo siesie kama ni na aban akọwa akọpa mo
abayan ko akopa mom abayan ko baby akopa mom hwe uko your friend is central region before obedu ankamo wonim say ya market mom for the past 20-something years no mo nkoye ewurem so almost that's one mechanic say ho ni pa ni ono na ehfa na yeti say baby ansa nipa ko sebe nyaado ye di mboa na chitira ansa nipa ko enta me de bia me pe muslim ne agbefo me come asem de bia baby ameko bia muslim ni na agbeni enkanka agbefo bo wo se kura kitikiti bia so akobo ndua ndete yeso agbefo no kwa ahye ho akpele ani fetrei odua woni fitri obetwe di sa na fufraba va me de kuku va na obetra honum ene say ya no funi nso a oba no aye honum kama na okofo ne krom ni aba honum ye pe ni ese omonko sebi ya kama abobloshi baby ajenefo ye do omko odo no na aban aye baby amom si nso to a eha omo ene niema bebre aban aye baby amom sebi na aban aye baby amom so ampa o say omutu na omoye do omko 20 years ni o so omoye de omko but omo na omko fili a holum first now for honum ansuo ni ade they go there and they made the place a very successful place for the government also knows that this place we can use this place for something better. Omuna mukoye me hono nda hono good saying what I say ye jenefo no mukoye ye ma sabo blushlam na nda hono ma we all could see it and it's making fertilized there no to make it very successful what I say so the northness and then the airways omuko baby a omu making sure say they call themselves and come together because onim say o ofrewo eba na oba nche na ukwa ene mu na mu komalam no hono ma obi malam su chen obi ayo mu dem festival na hu oh yeah ebi die bi echi ni ade asante for de no kra de ne de ye say na ye ya asesu what you say na agbefo no so sa because onim say odo uba no wo be bua no ba ye twifo ne akanfo de easy me na ba chukre be ekwe mitina front e bi odem be cha me ede Eric Obo say you are doing great job nana obi say na why come I don't know say unkwa no hu ena me oh be man e ka sana yati ase o kan no ko wo de inbox me why I say I'm single I need a wife as well oh okay me phone number ni tuja the phone number ni tuja I say those town cancers they will even check your teeth. Almost that time I was seeing I'm checking. Oh, I no mo check it. Oh. Satan so na you trouble dey now we see. Yeah. Now the come. Yeah, can some but yanka sounds yes and petrol so aya na ebua. No cry. The your papa Henry quote. Sorry, the papa Henry honorable Henry quote the buy say every second Saturday or first Saturday or third deben agenda clean your bag door again. It's a nice idea. But you be saying who say me na man na me count. Support How many people are we supporting it? What I say? What him say and then who so be a bola man we don't value those people. Oh yeah. Obi a treat toilet car we don't value those people. Debbie. But one bam be year a young man if I no be quick. Say me say no. Etina first alajo. We sure mo anom du kogu first na no mu du go temu no. We sure mo no do mu du kogu temu no ka no mo surprise no mo de mo asem no mo. Wado me. What I say? No, you should speak the truth here. What I say? Bola ya sema ye ken. Enyo aban kwa na betimi asi ade. No impepi no say be free citizens no. Didn't be free citizens. O say atomi bia o me hunu bi pen. Me hunu bi pen. Carnation side. Say na work at aban supply with containers na you know. Obi hunu say containers wo pa say container ni pa. Wan fa bola down to mu. Ano ja to form. Onye ti bola no carry container carry it or wa campus ni container no wan fa to mu. Enti pempi no bola ya man got a choky na you know. E bi free yan citizens na na every year na said wako wache na say am do kokọ transaco yi wako transaco Debbie na got ani mu bi enka Ghana ho no kre ka Ghana ho me call baby me tonsu ennom even odan baby who fast am person no so a baby e fe Ghana ho so na me toye no me the rubber no share me pocket sa to say na
no cry and yes and the first way my papa because make it na maybe just to find a yam here because that's been no and found too baby I obenya that means no nipa so be shada ija to ncha no beto form na bi wo ho mama ye kan yenka de ye papa na ye de bone no ye ya fire o na bi wo ho who say ye de bi bae ye de bi bae but enkofo so am bola efifie edu no cry baby obedu na ye de pad mo man kasa ade ne de mentality no atum say na be ya zoom lion for sa ta na me say na ekufuo time bebre obedu na ya boda de na ade kama ye bebre kama say enka edu hono mo a ye udu ana wo de ball na tumu kama circle kra na bebre wo honom obehu na obi run fear ball pa na akọ egu sa ade ni Ghana ana mo bu padlock no na ya Ghana ye ni senka wo na mo a wa to bibi yogurt bi a odu no na wa dampi egum na omo ba no so na mo abesesa chini jena tata da odika obi crampo tibi jana nine sebi kafra obi abofra the last time we go bi koto na abofra de tuni that ampa omo mpana yo ebi mu nyina ya abortion muti bi sa mo form kwala ne mbrem because na mana foundation e ye adwuma pa serious na mana foundation e ye adwuma serious pa ye register e di mbra no so 24/7 no cry enti no munya bi sa mo de muyi ma so tire e de enka ta be ba na mo hu say enya agro na ye obi say or ye single enti number me fa ma no number is 055 19 21 065 enti yes subi anabese subi because no ye be pon ani asensi no sense so nti say bia nipa na ohwe me obeka sama to be na nipa na ope oso pede ni mu odru na fuso na fu de na ye de ya me pa chama mo amefu so ne mesre mu o mo amefu so ne mesra mu won say enye obi a na expect say obefra enti nipa obefra no wa da ho so say wo nipa we o ye adwuma we meti say sebi ne embedi bounce onu ompede o say wo be fo na ti a obetwe sika wo so no mbo wudua enti so no say be faithful to oba na friend number no sandwich ofanetia ofanetia mani hu ono support polygamy 100% ofanetia only problem but ofanetia no this year obetwe count because some person benya yale anu no dey our pay na ordinary social media opekun ordinary social media so onim ni oka okay na social media onim sa abo ankofo bebre abo obi as social media account ya thank you. Yes. Yes. It is social media. And social media bakunya and a boy mami na mama ground. But people don't know that secret. I'm saying it today. When you send the birthday party, and I know so on person be a better. Me tell the story. No, sister, I'm not one if you 2-bedroom be a brew honor. So I story in them. You show a Ghana phone no be artist. I story baby or be or can. Okay. But no person on your birthday party make it to a be and I don't be free. You close to US best run. And I'll send the birthday any more be. Robi su se ni mo obi na ekoko si masros na masros ni ndafofo bae so if na okan na kan ndafofo ni di su o sa ehonum kakra na nka masros nko no su enya na na ama no cry what I say social media abo nkofo bebre enti so se opese opobi o social media sebe enya do social media nipa na ho but nipa bonifo no na do so ho okay what I say type yeah so from they do so femu no type ben is type me sure say onya bibi say I think say you okay hey na me kan say we dey just a giant onya bibi say me sure say you okay ya ya din Nsem ohampa ye nua bai obe o ka say opo bibi ti say so dia unya faithful guy o because gentimi mbo bi asabe kofo bi wo krom hanom we are seeing who omu so tai omu so pa omu niam na ya ntrai okay dem omu so pa me mbo kro ndi
but we nsuo pa so no mo de ye den omo nsuo pa Allah Akbar omo no mo hohoro omo inim Allah Akbar me kan hwi yo okay omo woni ma ni bi papa wallahi tallahi hallelujah so ope ye ba ma no nyege ope kunu no esebi ne number na etwegu 0551 92 10 65 obetimi abaka na yakwe kuma ke ni problem ananda oma o da bi ana afi so oye adwuma yi bi sa okay adwuma ben na be ma no oye ope ope be ma oye adwuma ben onye yi mu se uye sumeka na we adwuma no eboa wo ma otimi de show ba oni problem uye obi a uye media na eboa no otimi de show ba oni problem ana ope obi a oye badwemba opo ni da ho nimdi 4 yes ompo obi a woti dasi abra no atwo kra na odi nam ne fichire na in terms of tribe na we be there okay oh that be onye tribalism okay onye tribalism why onye tribalism at all yebre no ya so ye be soro akọ ye hwe na ye nda ya boafo ase Hanuyok estate 7 kancho say o pese onya asase na osida wo so asase no hojo kama pa dia no wabomodin na waba be hu omo na ono modin sa so asase no adum boutique sebra oba obehwe kama na ma wo hu ayefe mini aba o bibika mo bibi bebre ka aka kra ye ko fluma me na yinja nsem no nyina eno no ye de when no pese me fluma wo no sisi no ye bolai ye be ko de ye bola na edi twa to kra se de be ye makrum e be dini se de be ya wo krum a na onum nsu a won to ntwene basabasa sa nsu e ba beto nche e ba ni se de be ya won so betimi adi hu ni na wa me fa yare ama me hro kra nti ye de metimi aka fa ho an se de metimi aka ena de na ma brabo achinka na menkana means minda omo tia eti ni kama okay enti bra wa tia nkasa yo ene kakra me ni betwa to ene se bola Nsem media eya na eya rahupi mse nipa na mu pi wo ha mo faso edi wu ebi mu wu pa bola ntimi choki na sensu to a bo na efra kwa bi ni mu dan mu na aya impempi na aya efriye ya sana medi kankan no beto bola atwene gatem na oja to ha na oyese eboabo no na nso to atwa kosi baby fa ko na samba bedi wa wunya timpa o chaw o de sempo nam krom na se bola bi na eso to twene na unya container bi e around a fashion bag mu udu fia na wa nkasa o de akoto bola mu obi wo so a woti bengata bi te sala jo gata yi ahemachi na wa sorry na wa betu bola igum na nso ne de na akochoki na akwa ha obi ka hunu se udi obi nya da ati Nyankopon be bisawo me pa wo che mo man di Ghana ni na yembu ye ho ye oman bapa na ye mo mpa ye ma oman no na onyame emfa yensi bebi pa sese bone no so adoso bone nti no nhye na Nyankopon mo man ye wo Ghana no e free yeso mo man mo abrabotene ni na da ati me Nyankopon hyira ye na ehunu so Nyankopon de ye ho to no so no ade nyine di aboan e wie ye Nyankopon tie obi biara otie ene be sida do nti amen brother Boache ena otie ne nka mini aba brother Boache akasa yeah bra Boache akasa bebre but me dem work an say omo kwan ho na omo afa ahima ne chairman ne sa ne manema no yeah ha me no wo de sere so na obekwa kotwa abase yen ka ho asem what you say omo ma yen hwe ne enye bibi ebeboa na afi nso omo ma yen hwe enye ni na na de bekosa aban nye yeso ye eboa ye ya eboa pa because enye se obetena ho se aban embra sabe se jato ye fia ye start ye hu bibi ansa ya fra aban aye nanka ye nanka ye zizia phones aye bebre mu ye ankofo betimi atwa tinkofo atwa na omo kọ no aban betimi asomwasene nya ne kura ne sa na ya na to de bia na ha adwen kakra because o man ni mu aye den na de to so biem ye san wo ye loro kwan ne ade na ben e wo around a sebe mama yehu se ehọ no photos wo na ben ofie ni ma ntwen ma ban mba mbeyem a ofie nim kakra na because sana na edidiko so wo ebuo bi ni ade na odi begu on ma na odi esi ne fefefe
What yes and train say aban ba be ya mo nyani na na ye train say aban be ye man the betim de ya hon de aye no mo yen fa ya hon de na afen so ya bebunu na we si so asusu mo wani mbiri wunua okay ne ya fa boni fa chem fa free okay obi di boni a sebe no ho na so oba na o se fa che na aya na o de a che no nipa ye die nipa nse o twa asem ne mu kosi mprenso a sebe uchimu bu fo bataya na yesunsum ne peba honam ne yemre na ye den batia se yema ye kasa nwa bebre no ma ye dododo ye ho ye dododo ye ho anu na ebeboa ama ye bibia nso aye kama watia se na nkofo bi a omoboa me a sebe mitimi ba ye anu de aya na me kan na number ne sisi bio ona na se mi sense number no su bia mu kra Isaac ade wenya number na sisi so number no wenya Isaac Power opeso power boys now Isaac ni sisi more den Isaac this media no edi ni yemre ba obi a Isaac edi na kasa de Isaac den ke ye ni je din Isaac ye laughter no ye ni je din enche no mo de ko ba for Isaac form so mu ye good Isaac form so do mu ye very very good Isaacs are very good even if you're in a bad mood Isaac can let you calm down if you even Isaac can okay the ask who Isaac go that's how come for Isaac for too much me come for Isaac be 0551 92 06 5 065 man for me on say MC I was on penny party on me say MC or number no number na ya sense to be yes number no so amamu biem na afi embema na muntimi nya mo yirim ho adwuma wo fie no uyi wasum na tie nsem last hour yanko me tie pa embema na sabi muntimi nya mo yirim ho adwuma wo fie no adwuma ben hairdressing adwuma na tailor na say me mama last session na yewura muntimi pese nsem ho nsem no say wanka na say chef ni mo cha maybe na watwi mienu ye beba ha beto aso o de yiwe no na ye nom say nsu ayi mi anom embema na sabi mo mbema no nya adwuma ye wo pa gudi oh na me de okasa me fanto dwa me de me ni ma wo okay Martin me embema na munim atwadie no embema na munim atwadie no ama de wa hama mo ama de wa hama mo ubedi twa metwa kanfo etwa bonsem biti sabe 2 minutes for no onya hu ohagi wa na ne boxer mu na aye memremre na aye kankan no sa mu fra ama de e wo 02040421110 02040421110 mu fra ama de na mu kamo ha ontrem sabe so wo ge nso we ye be ma na wo ge na wonim sa nka bi wo ne ho a what you say emfa nkota ondan fufuom na emfa nsere no misrew utimi fra ma de na oni ni di nkomo so me wo yere ana me okunu ana me wo empena na sabe bibi sen na me ni nyankita hudi a menya e wo ne ho obetimi aboa me ana ama de wo ho no mo a obeboa yi ni na what you say ama de e wo ho obeboa yi ni na obetimi afra ama de afa 02040421110 what you say o frɛ na o cheche mu kire na obeboa o kama ama obi a ope yere nso e so wo de obi yere ni yere nyina onko de trash obi ope yere da bi de trash obi a be ma ope yere ana on friend number we dem no beto dwa na ope yere be ma o yesije ni ope oba ne natena no number bi show the number na to dwa de dada o ono no ope kunu kunu oyoba ope kunu asem oyoba ope kunu na ye first plan concrete product obrefo ba papa bi also brand na beto blocks no auto blocks 10 na obecha oba ku free o poku ase katapo obrefo baba ku pe first plan concrete product o poku ase katapo also auto blocks 10 na obecha oba ku for free o se number na nso number ben kra na nso a mo ma me nya me advert yi kra the number is not
0 0 5 ni emienu ana 1 ana 9 ana 2 ana 1 ana 0 ana 6 ana 5 yam bon number ni bio because akwane person what I say please I'm dead I think I have to run away no say name and the number is not up to the number is 055 055 1921 065 yam one number ni yam bobiem mo ha Isaac say one who number na see next week and I'm from say na mo di o manager wana say na me hu say oye ono so bobo asem dey wa bobo me producer abobo nti na me gusu ka say open blog ayedi sidan open blog ayedi sidan open blog ayedi sidan yen twa ni hwe bebia so be frɛ obrefo ba opening coffee ejekumba ko first plan concrete product open cement ana enema ayedi sidan ho a hu na me see obeda ne kasa kra na bekun no obrefo ba ne kasa bekun o to wi ono ade ne car ebetwe blocks ni na ade aba bebia wo no Amon kama obrefo by 0244 68 2975 0244 68 2975 what you say and I feel so last but not the least na ka kra na yako o pese untu kwan enko amanone a akonya na ba amamo be mpese mekoi mo am pese untu na so dem be kona o se unni ha mse uhu mi a o pese me abido pese me tu kwan adobeko ko bia na mi di nachi ye be ko so mi di odi mi tu o pese untu kwan enko amanane a ana o pese umbra ekrom hanum se mbra na mbeye tourism a what ya se obehu Icon GH business center your number one trusted hub. Icon GH Business Center, your number one trusted hub. What you say? Locate wala pass. Wait me a friend for 0547 554188. Say Icon GH, Icon GH. Now person to kwa baby to say Dubai, UK. Baby to say your friend is saying Holland. Baby to say US. And as I wo honum na person umbra to no be hu your forefathers nemo muja wo man mu nini na uni how upe birth set upe passport bibia unye bia no dey for Icon GH it was 054 755488 na me kan we no na me kan kire de o se o hwehwe oye bema na o hwehwe yere no ade na me kan wo sire so mo guso mo hayen o so oye slim o se oye slim and on friend number we 020 17 79 800 020 17 79 800 opebemo wo ska sa ono opebemo wo ska tunim se uni ska en friend ono opebemo wo ska ene na one child adofo me adofo because me so child adofo okay ene brabo achincha na adofo na me be chia adofo yo ene de me chia adofo na ebusuafo nyina me sister ye nya kwa aile kodame mama ama Janet menamfofo akrugu mu nyina Michael Tin Crying to Philos obet mu nyina kwabena Santi Junior adofo no mo dos me chia obi bia me san echia enamfofo ado machi bia asan asori fo nyina no cry gidi asori etutu oni dofo Ochiane mano. Munyo. Anya bebi na be yinedi. Michia Ata family. Michia Ata family na me sansu chia Ejekum family, Michia Asante family. Michia me fancy na mana fancy na Michia bibia afensu Michia wa wotina he nyame shao. I'm sure be brave. Say you didn't come on a bibia koye. I mean that me brabo achiasi all the way. If you mean to be free now, you come about to dash your car. We are punting me. Pane de wa. Some sim be 4 o'clock. And me brabo achiasi me dana si be brave. Michia me who kani. Michia me who kani. So on so here no. Michia me who kani. Baby be me who kani wo bia. Michia be brave. I love you so much.
Me share one come wate. And I mention it chia. Untia obia. Me share one come wate. Share. Me try on the one. Share baby I come ma wate ase. Me hu ama the baby I come. Nti no me da ye can say TV HY TV, HYTV, HYTV. Madam na say maji ye fell so na money ababa ye juma kama. What I say na managing to so say mon frame for any program ye MC me nema bebre. And na fin so hey mama fa dey went to dwa. Canada because of the ye here seriousnesses. Okay. We are next in ya Ghana ni nurse ni a aban adu tum so e Ghana ni a me patcho tutumrika friend number ya me to dwen 0207079 tutumrika friend sa number no anase omu behu a na wa odo omu afa me so why u pesa wo nko Canada nurse fo nko an ehia omu untua hwe kapre bakra untua de ehia ne so nurse ni a ye pesa wo mfiri o wa dware ne wadi awie na so yam na wo yabeda yaba na ma se papa se wotimi bo amode na obeboa ye na de dwumade bra dwumade di ensem ho asem bia odi ba ye beka ne kama na de ese de tubia na ye de ato fiera na etu asem fiera afo ne de omunya adaje omunya abotre man fiera afo no omunya abotre eman papa because it's so ton so for more than no mu tutu no mu kunkum ye no kunkum ye nya nipa na be san betena ho okay o se kosi wi de me kosi mi de nyame na abo na wanya wo de nti mususu hayen sabe adwuma ye na ye sika papa bi anhye da nimu nti ye yiye mwe mu be rent mu dan ya mu nya adaje kakra man enti next week Tuesday e be se sia assemblyman bi o fe ko forudi a Nsem no fire service for say hin for water company Nsem bi brenti Tuesday be se asia adwuma di so me ba cho me din e de na Trimude ye bre no anya ye bre ye be se no asia e bra e se makra bye bye. Nsem
Sebisa, 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 sebisa.